إنما كان وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبرها وصوصا الرحيم مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن محمد القاضي وأصول مغفورهم ومن انتسب إليه ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خل عبد الله إخوان ثم إلى روح أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وإذا حمله وإذا حمله rani arikalane den kowo sapa si mayit alal janazati ing atase jenazah ing atase dukure jenazah tempat mayitnya ke jenazahnya. Wa khataulan padha nindakaken sapa si wong akeh ajalan biha kelawan gawa jenazah thalatha khatawatin kelawan telu pira-pira tindakan yunadi mongko undang-undang sapa si mayit bisautin kelawan swara yasma'u kang krungu ing saut sapa sing krungu kullu syai'in sakabehane suwi-wiji illa thagalain kecuali manungsa jin lan manungsa. Yasma'u kang krungu ing saut apa kullu syai'in saben suwi-wiji illa thagalain angin jin lan manungsa wa taqulu lan ngucap apa ar-ruhur ruh. Ya ahbabi wa ya ikhwani wa ya auladi la taghurrannakumud dunya kama gharratni. Ya ahbabi he pira-pira kekasih ingsun wa ya ikhwani lan pira-pira sedulur ingsun wa ya auladi lan he pira-pira anak ingsun la taghurrannakum ojo mbujuk temen la taghurrannakum ojo mbujuk temen jangan menipu kum ing sira kabeh apa ad-dunya dunya kama gharratni kaya oleh nipu apa si dunya ni ing ingsun. Wala yal'ibanna lan ojo nggawe dolanan temen wala yal'ibanna lan ojo nggawe dolanan temen bikum kelawan sira kabeh apa az-zamanu zaman kama la'iba kaya oleh dolanan bi kelawan ingsun kama la'iba kaya oleh dolanan apa si az-zaman bi kelawan ingsun. Wa'tabiru lan ngalapo contoh sapa sira kabeh wa'tabiru lan ngalapo ibarat sapa sira kabeh bi kelawan ingsun. Fa inni mongko sak temene ingsun iku khalaftu ninggal sapa ingsun ma ing barang jamak tu kang ngumpulaken sapa ingsun ing ma liwarithati krana arai liwarithati krana arai sinten niku ahli waris ingsun walam yahmilu lan ora gelem gawa sapa si ahli waris ora gelem gawa min khati'ati saking pira-pira kesalahan ingsun min khati'ati napa khotoyani min khotoyani beda si khati'ati min khotoyani saking pira-pira keluputan ingsun ora gelem gawa syai'an ing suwiji-wiji. Wa 'alad dunya ing atase dunya yuhasibu bakal ngitung ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah. Fa ini mongko setune ingsun iku khalaftu ninggal sapa ingsun ma ing barang jamak tu kang ngumpulaken sapa ingsun ing ma
ngumpulna liwarithati krana arai ahli waris ingsun walam yahmilu lan ora gelem nanggung tawa nggawa ora gelem nanggung sapa si ahli waris min khotoyati saking pira-pira min khotoyati saking pira-pira kesalahan utawa keluputan ingsun ora gelem nanggung syai'an ing siwiji-wiji wa ala dunya lan iku wajib ngatasi donya yuhasibu bakal ngitung ni ing ingsun sapa Allah taala Gusti Allah taala wa antum hale utawi sira kabeh iku tastamtauna padha ngalap seneng-seneng sapa sira kabeh ngalap istimta wa antum hale utawi sira kabeh iku tastamtauna padha ngalap seneng-seneng sapa sira kabeh biha kelawan donya thumma la tad'una lu karinuli kari-kari ora ndongaaken sapa sira kabeh li ing ingsun wa nika nelongsona orang seneng alam kubur nelangsana orang pun la sedh tak bisa berbuat apa-apa dek dunia saya tinggal bahkan dek keluarga saya kecintain dan saya kesayangin. Maka ketika si mayit neka ampun epekol bi orang-orang semekol orang banyak semekol wa khatu biha thalatha khatawatin ban orang-orang gelak pada atengka bi soko nabi tibi pan berempan tengkaan telo tengkaan jadi orang semekol kabini kepada atengka tingpon la tengka ngebe mayit peneka kan oleh telo tengkaan ni kampun si mayit ni kampun laring jereng yasma'uhu kullu syai'in sekadim maksudnya sesuatu benda apapun mendengar secara jelas dekat suarana si mayit illa thagolen kecuali manusia bijin sedang ini betoh kajuan apa abai kapingeding dek kepecerengan daripada mayit kitab nikah saungkuna beda di antarana sebagian ulama tak gelem baca kitab nikah karena yang terlalu kok nakoe kare kadung bonan nikah dadi mergene kula nyampaiake nikah sapa aja lebih napa tak terlalu sarah cara kula nyampaiake sehingga kula panjenengan benih sajian semangat ibadah semakin putus asa dalam odik ning atas dunia nyaman jok materi temu ta ya jok lah jok kurang setahun kurang 2 tahun ya tak nyaman mun temu kok cak nyaman derem tak bini ya ben aduh kurang setahun mata bangun bungko kakian apa ceng koyak kurang 5 bulan madeng ko ilai benda dulu cek ada ring abungun bungko ada ring abi ini ya mun etemu cek saking amate nih ketemu cek bila tanggal berapa tahun berapa been di anak 2 sesitung mati umur seberi tak kenceng sampean lah arapa wala kabeh wala tak ada ya mati lah tak usah lah ada yang semangat cek saking etemu ada yang semangat mereka Nabi Gusti Allah ni kayak sempen supaya orang ni kan ngasteteh dalam odi supaya orang ni lebih waspada setiap saat tah oh takok mati tepak maksiat dia maksiat ke Gusti Allah oh traumati tepak ngaji tepak mati bulan puasa iya masih tak minta mati ning bulan puasa iya maksiat tak oleh mintaan mati nih kah kecuali sampean non mati minta husnul khotimah kening keng artinya minta mati karena putus asa tak kening kecuali budaya Mekah karena tempat asoceh sampean teromati ning Mekah enggak Mbah Maimun Zubair nih cita-citan pace teromati ning tanah asoceh cita-citan etoroten bi Gusti Allah sedeh ben makamaki bereneng Mekah Allah ya pun traumati semak kuburnya cina sekarang
Mula terus ada tangga. Cek saking itu mau tak seneng, mati kaki tabrak sepur, mati kaki tabrakan, mati kaki tepak kelaparan, saumpama ada tak seneng. Ini kesedaja simpen dening Gusti Allah, hikmah orang gelem malah gelem ngastete. Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Orang sete congok dari keseneng nah selama odien mun seneng naku tasbih insyaallah sete tepak naku tasbih. Mun orang sete gelek seneng maca Al-Qur'an, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Utsman niku sete tepak persis tepak naku Al-Qur'an. Imun tak terhormat ya mabuk ya cok sampai overdose sisi cok mabuk saumpama naudzubillah beda orang seteh ning tempat perjudian seteh berning perzinaan seteh tepak ning guntekun keramian se haram saumpama terus iya oleh mau datang kiai ceramah apa nih saya cerita lagi pengecon almarhum niku teretan benter teretan duda iya pengalak niku cepet belu tak lecen ngak nikah masalah itu tak nak uli masuk pantas cak belu tak itu uli bila lecen ke tambah itu tai uli tambah tak kena teguh boleh nah karena adin to ngaji ini kayak niaten apa supaya semangat ibadah ben semakin napa kele nambahin rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sepekol bi orang banyak mayit sepekol jenazah nak kele ting oleh telo tengkaan oleh kabit telo tengkaan mekol neka ngeding kopi kecuali mono sabik jin neka setek pangeding bi Gusti Allah patengel bi Gusti Allah. Le neka termasuk kebelasan dari Gusti Allah. Rahmat dari Gusti Allah neka. Tak kening bitung rahmat Gusti Allah di antara nak lopah ni termasuk rahmat dari Gusti Allah lopah cek saking sampeyan tak beri lopah sekepatian enggak terus beri lopah bi Gusti Allah ki gelem semangat ki nangan cek saking beri enggak terus wa tak semangat beri lopah keng mun ros-terosan lopah se bahaya dia balak dia beri lopah ke mate termasuk rahmat mun enggak terus tak semangat odik nih kah beri lopah merkene sura pabenya enggak ada pa pate uzkuru dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadhimil ladzat bedesi maca hadimil ladzat bedesi maca hadimil ladzat pabanyak kula ban mancinengan ngak deka sesuatu bareng sing ngerosak otabe sing merobu deka kenikmatan kelezatan apa jadi ya mate cek saking kita beri lopak enggak terus wah tak nyaman ngakan dia tak nyaman beri lopak yang mau terus-terusan lopak hari nyaman musibah baca apa enggak baca apa lopak ya mau tepan ibadah enggak mate pantas mau enggak ibadah enggak mate tepan solat sampai enggak mate sallu salata muwaddi'in solat sampean enggak solata orang siapa amitan dia mungkin maghrib terakhir kok belum tentu laku depak ke maghrib boleh dia esya terakhir belum tentu kok laku depak ke esya boleh mungkin deki tengah malam mungkin sekecil aking kok dia ada saya tahu sehingga bisa khusyuk tak bolong di sini enggak mate ya rondo dadi anan lemas luyo is pendai sento mata seger sekali anak ngeboya wae enggak kamate Allah setengah odi jadi lupa termasuk rahmat dari Gusti Allah keng mon terusan lupa neka musibah cek sampai jadi orang yang saya lupa karena orang mau lupa terus lepas dia banyak maksiat ke Gusti Allah tingpon la oleh telo tengkaan si mayit nega ngocak ya ahbabi wa ya ikhwani wa ya auladi tang keluarga tang kekasih bentang anak-anak kapi
La taghurrannakumud dunya, cek sampai kakek kafir tertipu kalau bentunya. Dunia ini kenipu-nipu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha. La taghurrannakumud dunya, cek sampai tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Odi dengan atas dunia ni kenipu, hajo soki ternyata banyak utang, nipu kabeh. Hajo ratiun jeling no, ku tak tanong celang, dah mata apa ada nipu, fenomena setiaan dia. Mula orang tertipu kalau bentunya akhirat car kacer. La taghurrannakumud dunya kama gharratni, sampai kakek tertipu kalau bentunya sebagaimana engkau lah tertipu bi dunya dia. Engkau tak sodako demi tang anak karena takut tak ngakan. Engkau tak nyumbang dah orang sementara sumbangan ruang kau demi kakek kapi, ternyata engkau tertipu kalau bentunya. Wala yal'iban nabikumuz zaman kama la'ibabi, banjak sampai beun keneng kebai en mainan, keneng kebai napanya mana en mainan bi zaman. Kebai can macanan bi zaman, bene macanongku can macanan. Kebayan mainan bi zaman ni kah? Mun zaman tak berubah, keng penduduk zaman adalah berubah pak. Az-zaman lam yataghayyar wa ahluz zaman mutaghayyirun. Zaman tidak pernah berubah, penduduk zamanlah yang berubah. Mun zaman pancet, keng penduduk ni ka auba punan. Mun zaman tadi salah, penduduk sebanyak salah nah. Bila nyari orang bengal kering tuan ni kemalarat, makin atau karok jelen tak todus pun. Bila orang napa nyaman kemalingan sedisa ni ka mungkin ramai makin pun biasa. Beni zaman si berubah, king penduduk zaman si ampun berubah. Mereka ajak tertipu kelaban perkembangan zaman. Tetap zaman kata apa boy tetap pepancet dia lah. Kelampin aja berubah, potong aja berubah, cukup lah. Osom kelambi bedo norok bedo. Itu apa jangan? Cek kelambi bener apa bedo. Obu gus bagus apa petal. Sekanan tepes, sekacer tepes, tengah ngak tompon tairo bedo. Zaman pancet king penduduk zaman si auba puna. Masya Allah, cak berubah apa pancet. Orang auba kini kak alamat norok modern cebuna kurutan kaula. Awaluhu model-model wa akhiruhu model-model. Kebanyakan model, akhirnya dol model dibudin. Rengkona kan tak apa tu banyak model. Barokah tina. Tikal sarong pancet angkuy, kelampi pote. Oh, osom batik ilatina. Menengakui batik, ilangkui batik. Ya tak apa-apa beda rumah. Sepenting nutup aurat, yang tahu sanorok soman rialah. Osom belangkon, norok belangkon deh ya. Iba pancet seblok celeng, jela celeng, pote, jela pote. Bodoh sudah 20 ngak bunter ngak tampar Taliban roba desa karep lah kau puluhan kata apa Mesir lah Mesir ngakui igel lah pun sekarep pola ilah gela bi orang kaki mun zaman tak berubah king penduduk zaman ini ke berubah mereka zaman ini ke selalu jadi napa nyaman celaan selalu jadi cacian selalu jadi korban zaman padahal zaman tak salah pak. Imam Syafi'i yang situng bait qasidah beliau syair beliau ada bu. Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa nahju zamanu min ghairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajana. Ini kedebu Imam Syafi'i. Na'ibu zamanana wal aibu fina, kita ini hanya menyalahkan zaman, menyalahkan masa. Bo zaman setia cok pada beki zaman bilan zaman apa pancet.
Salah apa zaman dia? Cuk zaman bilan yang kui setia. Ya ketinggalan zaman. Zaman tak pernah ketinggalan. Az-zaman la yatba' al-Islam la yatba' az-zaman wala huwa yafutuhu az-zaman walakin al-Islam yura'i taqaddum az-zaman. Islam tak pernah ketinggalan zaman. Islam tak norok perkembangan zaman. Manusia semakin nikah hanya menyalahkan zaman, sedangkan kesalahan itu terletak pada kesalahan daripada manusia, benih kesalahan daripada zaman. Jadi zaman dia tak pernah salah, pancet zaman. Apa sih berubah dari zaman? Orang sih berubah, kebiasaan orang ini kepon berubah. Dek guru, auba. Bilang ketemu guru, Allah salam nondu seti eblayer guru na. Rem. Beri koso malolo. Berubah mon orang, mon zaman tak berubah. Zaman ko nabilan buka guru ni luar biasa, Pak. Zaman Abah Abdullah bilan, boh. Orang ngosom pao, ngirim pao, ngosom pohong, ngirim pohong, dak tele membane ka. Sanjane santri ko, namun santri setia. Ada kakak. Candreng main ada kakak. Yo tangin saya kiai nah. Aduh, lah apa sih kiai akhir zaman. Mon ke ko na di epekol. Aduh cak juga karo beremper genetela. Beremper genetela. King cuma mon beda santre le ni kenyaman santre ni ka nyaman apa? Anyambung ke guru. Santre ko na bilon cong. Pawo si mapan jicik gei nak. Bagi ada guru. Sarua bayi gei, sarua bayi gei mon depan mapan biasa na. Mana lagi gedung ria kan kesokan anak kiai. Mon setia cek tebes aki 5 tahun. Melwa di dim. Karo kerem pelo ke melolo je kiai nah. Kanang kireng gona. Penduduk zaman bilon seneka ke guru ni ke barokah ongku. Osom ruah ngirim ria, osom nekah ngirim nekah. Oh wes monreng kono bilen. Kengak kule telu ambane ko moro bodo. Napa gedung berapa cengkeh. Moro bodo takon diki oh diki tuki jangkang, tuki kendang, tuki tampung. Setia tambah banyak orang tambah ada PKP kah. Mun zaman tak berubah, penduduk zaman masih berubah. Beda tamu itu loan ke kiai. Di mana cong? Pelajaran Timur kiai. Oh. Apa aja cong arta kiai? Oh arta. Nah, alhamdulillah cang kiai. Bagi kenyai nange leberi kau baca terus arta nak. Kemarin buka kolak. Di mana cong dirubuh kiai ko. Apa aja nak tapai kak dintoh. Oh nyaman cong kebesalan arta cang kiai. Sesitung jinondu dok. Jangan kiai lah bagi dak nyai na lebat bude cong ni nak papolong bi artaan ni ko. Tak apa ya kelak ke kena campur dengan apa? Arta. Sesitung jinondu dok. Apa je cong tak langkong kiai. Apa cong peler kiai ko. Oh bo, cek bagi kenyai namun jenak cong kiai. Ria tanggelan cong deki cong. Aduh lah, repon di santri setia reko. Cek jauh bibilan. Serong alak kontak oleh bental nemu. Tadi orang ropang tapangan babona motor deh ya. Allah. Kan mentara ke kiai aja ngi becong lain are cong le cala konon du tok. Elah ngak-ngakan di budin. Iya kok ngocar mon bengi bang kok yang ngebagi ya kok canun kok can.
Kimonting kan du seberemperkeun arta jagun arta. Aduh jagun tapai. Keng sampean entar senik kene pon luar biasa pun. Soki emang ken ki soki, Pak. Sokian kiai karo bikin ko. Tak pada ngelakon keng pan mapan. Oleh karena dinto cek nyala lagi zaman orang yang salah. Wa nahjudaz zamanu bi ghairi dzambin. Orang mangkene hanya mencelah zaman sedangkan tandik dosa, tandik salah dan dosa saatnya zaman. Walau nataqaz zamanu lana hajana, andai kata masa itu mampu bertutur kata, maka niscaya zaman akan mencela kita. Saumpamana zaman niki bisa ngocak, apa tang salah? Me kocak zaman setitak pada bi zaman bila. Mereka cek kening kebaen mainan zaman, papancet rata orang ya. Sama Inggris lah noro Inggris duduk madrasah lah tak sekolah, mari maghrib lah tak ngaji. Teti apa? Ustaz mungkin montan di ijazah ketinggalan zaman. Lah zaman boleh sih salah. Ketinggalan zaman jangan montan di ijazah. Engkau tadi ijazah ya odik sampai setia. Engki tetimon orang ni kapon ledik zaman saya salah aki nor perekaman zaman. Cek keneng tipu kelaban zaman, cek keneng kein mainan di zaman. Artinya penduduk zaman ni terus tambah abid tambah tak gena. Sementara anak-anak kulaban menjenengan tambah akhir nikah bekal odi ning situng zaman si penduduk pun jelas lebih merosot akhlakkah, lebih merosot tata keramana, lebih merosot seberengkali berkena jaga ongku anak nikah akidanna imanna islamna akhlakah karena bekal odi ning zaman sesampian tak bekal noto di zaman kuaku nikah. Paham iki? Fa inni mongko sak temene ingsun iku khalaftu ma jama'tu liwarithati. Engkau long molong dunya kapir sabak neng ngebang, sabak neng disa, sabak neng dina, neng berangkas, neng perumah, neng lemari. Ternyata seripis teke babi engkau. Sedangkan orang sek kebere engkau sing akan tang warisan lam yahmilu min khatayati syai'an ben orang gelek seni sek dadi tang ahli waris. Sekone tak gelem nanggung tang kesalahan. Otang apa entek saoren ngocak sek otang benengko tak noro otang encan. Padahal bapan si otang, ben sing akan ya anan tinggi taki bi orang si yo otange, bapan kakian di otang kang kok si berbenyan bo, ceng kok tak noro otang, ya taki dak si mati saja. Masya anak gelek bonare entar satu sekali kau burna bapan, king mun bapak otang kita saoren tetep dalam keberadaan belenggu tinin Gusti Allah. Muntak sambian minta halal lah istihlal de orang se ayo tangi ya halal benar keng tetep tak minta halal lah de orang se ayo tangi killa al mayyitu maghlulun fi qabrihi bidainihi la yafukuhu illa qada'u dainihi tabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayit ni ke bekal borgol bekal belenggu bi tangah tak bekal bisa muka apapun ada kuncinya. Tak sebisa nukalin kecuali apa? Nyauren otang. Mereka cek neng seneng otang, montak pet kepepet, dia lah. Cek bentuk otangan kapi. Ruan otang, bungkon otang. Mulai dari pondasi sampai genteng. Akhirnya bungkon amari orang ngetek temu. Tina masih tak pelur, tak apa-apa lah. Tina masih tak plester korla tenang odin sampian ngedet edu masih granit mau ada orang abonan sabok neng tembok bunya iya mau nih sauren bian mau nih sauren nah oleh karena gak dinto tak bekal nangkung kesalahan kau leben panjenengan ahli waris kulit sampean tekapon sekone wa alad dunya yuhasibuni Allahu taala yuhasibuni Allahu yuhasabani. Sedangkan dunia ni kesetuju pekalah hisab petining Allah Subhanahu wa taala wa antum tastamta'una biha sedangkan kakek kapi de buna si mayit kele
nang seneng bitang dunya ngenengin tang bungkoh sak gebaya engko agerep tang sabe semelek engko numpak tang kendaraan sang kredit engko la tada'uni sedangkan kakek cek sampai kakek lupa pada engko sedangkan kakek dia tak dua ke engko. Naudzubillah. Tadi cek sampai kalau manjenengan jadi orang sekeneng tertipu kelaban kehidupan neng atas dunia beda odik boleh mari odik neng dunia odik neng alam akhirat cek tertipu kelaban zaman karena kulaban panjenengan mun terus noroten perkembangan daripada kehidupan zaman nikah tambah abid benih sajian bagus sajian coba modern kapi modern nikah dari lafad mudirrun madarrat bilon tak pati sama HP tahun 98 nih ke HP rang-rang wah bodoh HP ngak botor jarang sandi HP di naren yang telo gula tauhid ji yanto ase tampung ji jedok lah telok jedok lah bumon mangken aji ya mon troga ya bilon tak tahu nyama miskol ji ro ngetit deki ya supaya amonye miskol dia tak tahu miskol dia SMS apa boleh WhatsApp deki tit timun punya orang roh ngetit dadi ngak rengki lele ya sama gaya oh iya daripada padahal ada senilpun king tero gaya cobi tauhid nih kemontek ketelaan tene ke beri korek nih bobo datang je bada je mun ada orang kan ngerasa nih bi je peketelak deh ya wah, ki melaki kalong, kalong ngak patek mari lah pokoknya. Kalongan hap. Setia aduh, masya Allah. Karena kini hapian setia. Pasti remajaan kula. Dek ring tua tak bengal nunduk kata jia. Ngaji abid sagone ya payah abid se akroto. Acili ngece macetot awai. Belum semalam naku HP apa nyaman Android ya mon sampeyan tero mati tepak maca Quran ya maca Quran mon tero tak mati tepak naku HP itu ya perang-rang naku HP tekuk king perang-rang peneku pebanyak naku Quran mempung pasaan dia lah coreng mati can gele ya mutul maru ala ma'asya aleh orang sete gele tergantung dari kebiasaan ya mon sete neku tasbih sete tepak neku HP pas saya congok film bene ya mon nyongok YouTube Al Muhibbin dia wah lumayan lumayan mon saya congok konten barang sini bene bagian oh yes ruah naudzubillah orang mulai nyaki ke bulan pasah sampai riwayat taki beda orang sete ni kak sete orang kelak nyaki ke bulan Ramadan artinya menyanyikan bulan Ramadan menghina ke bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngangka tanang minta akina sabora de orang semate senyaki bulan Ramadan kanjeng Nabi ngangka tanang ngadu malaikat Jibril turun ya Rasulullah mayit nikah orang ngenyek ke bulan Ramadan ya Rasulullah menyanyikan Ramadan bahkan ngenyek ke bulan Ramadan ya Rasulullah maka Rasulullah SAW burung saya atua mula orang mau sedekah Ramadan berarti mau sedekah Allah Subhanahu Wa Taala tak bengala doa kanjeng Nabi kebenaran mainan Ramadan nih kah gunaki kesempatan untuk atobat memperbanyak Al-Quran tilawah ibadah dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala cara belo pada ke Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya mun tero tamat tetep neku sakak ya neku sakak ambu wis la tuwa cele belerengen matan cek reng cucut ngaku jeren duma tak ambu bawa me ateng ka ada ye wong ku cucut kareng kok lurus deui ya coron kok lurus deui ya ya ambu wila cek mate mula sampean tak tero mate tetep neku dol bendol cek neku dol bendol ambu le bajane engak setiala mar moseng kok la mare je lah bajane ambu congo anaan dek rema ibe dan berapa kali Al-Qur'an sini kala Habib Syekh andi abahnya mana Habib Abdul Gadir ni ka aban Habib Syekh seteh tepak ngimamen salat Jumat Allahu Akbar jadi tepak salat Jumat Habib Abdul Gadir aban Habib Syekh Solo ni ka ada budak Habib Najib Asegaf
Najib maju. Habib Najib ada bu, ya Habib apa le ada. Akhirnya salah situng orang seluruh bi Habib Abdul Qadir nikah, soro mundur, Habib Najib soro maju. Oleh serokaat sujud terus tak cegah. Akhirnya genta bi Habib Najib. Seakan-akan gila isyarah. Kaki nentang budian sekejaki, engkau tak bisa nerusaki. Sete tepak sholat Jumat tepak sujud ke Allah Subhanahu Wa Taala. Neng taman beda Kiai Utsman. Tepak sholat Jumat yang dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, geblak sete. Tahu saya tanya akhirnya tepak dalam masjid hari Jumat tepak sholat. Cuma tepak ada iya. Ngocok bi dayir wah. Cetak biliatan wah. Mun mate ngebaki seti ke bayi jelasan mesan lah. Terakhir lesan mesana cerita rela. Sekonek be ngaji nih kapolana tambah kereng kebudi rela. Orang materi kan jongok kesenang. Nah beda orang sogi. Tahun yang bener na benten. Mati ya. Bini na telo. Tanahnya dia to. Aset peset to. Dan saya bini pertama, bo minta tasbih aja. Aja baca biasa nih tasbih aja aja. Beri tasbih, akepok, ekepataki, pancet dia to. Set peset to. Bini nomor 2 telepon darma ya, aku saya mati tanah ngaset peset. Oh ya tina kau desa ayu entar. Oh peset baca lereng soki biasa mitong peset dia to. Matan sampai merah. Kuning peset merah aja sampai merah matan. Sudah ya to. Set peset. Oh peset aja paling yu. Mau lagi peset. Bitong. Kepataki bisa mati, talem. Pancet dia to, kepataki. Buang peset. Jangan si nomor telak, telepon si nomor telak, si ngode, si mapan. Le daerah maya, aku siap mati ya can. Terus aset peset to, lo kok saya entar kok saya tahu cek bah. Ngerti bian lah. Beri apaan bi kakek juga gua. Beri tasbih kepataki, bi kakek beri PC ya kepataki engkau setahu dia itu terus kata buka yam itu utak set meset ongku pas mate tepat set meset jiaan jajan memulai mate tepat set meset juga ke kalau saya laku set meset malolo ya Allah yes pacet kebe terakhiran deh lah pujar mulai dari lah. Ya kalau paen nengki sedekah nengki, sodako Al-Quran baca, mumpung bulan Ramadan, sampai isi-aki karena kanjeng Nabi pun tak bengal atu aki do orang napa senyanyi aki bulan Ramadan. Masya Allah. Sekone untuk mau kita ilmu semanfaat. Seporan cerita berjorok nih yang sampean malah terhibur. Malah tak rasa rongku kepikirna. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin